Kirkot ka North East Students Organization, hakashitarik unailar arhaja arpaulai, hakajingalam u chairman uba Samuel B. Jerwa, kilalet Manipur banwat yake lenti, kumno banla banwan rabiang yaka syongsuk syongsyangan hapo kane gejala. Kirkot jongka Neso kibalalet chapo gejala Manipur, ikentop ikinongelam ka Tripura Students Federation, All Arunachal Pradesh Students Union, Garo Students Union, Khasi Students Union, bat ka All Assam Students Union. Ka Kynhun ka Neso kan let syaki jaka basyak kata hakajingnya umsnam, bat kinnya kenduk ru yaki we ki Kynhun sing bhalang jong ka jala Manipur, banyak keren kumno banwan rak biang yaki syongsuk syongsyangan hapo kane jala. Ka Neso kan let ru ban jurip yaki jaka sa basyipor jong kitu ki basyak kata hakane gajingnya umsnam, naduk ki cookies bat ki Meitei ha Manipur, bat kan let ru ban kenduk yu menteri rang ba adu bat ya ulat ka jala.